Rebecca Charampo kwa serebendera bakazabwa mitoma obwa rukurunda karuru atandikire no kuyonje myanya etari emwe nemwe okoreka kashonshereke ko kwija kutungura byamagara abarunji ecyandeta kwa kuriyo kubasima ndakabashabire kandi akaruru orutaro tukarigamo tukabarutanguhi twarwana hamwe mwebare kunkunda munyikirize mbebaze mwebare. Rebecca biri naronda karuru omuruto cyamwe nabitereko kandi ogwebemberezo kuyonja maka cyarakazo yahinduke cyo kurebera aho mutabona ubwanso yitujubwena twabwena muga MP ho kugira ngo ayize atworekere bayonza bati nyamaka evari kuya national ntabwo ko Rebecca yakora cyandanga kureba Rebecca MP utereza nawe yera cyashimeza no gati cyandanga kurebuka ngo abantu banje abanyamtoma buryomwe yagira intasiyo mukaye na no kujira byo kuriya bikumara nubwo muranga gukirerwa President Museveni kandi nicyariyo nateresera on programme ya PDM okwa serebendera NRM ahabwa meya wa Rutoke Town Council Charity Turnawe asimire chikozirwe okoreka abantu ngo buyonjo n'ikikuru umugandi w'abanyashema barukwetewe kandi zo kwakira President Museveni abaturo ku rw'umurukabo division shema municipality bakozere cyandiko cy'ebinte barukwenda government bakorere ngweso ga university yito ya Ankole Western University niyo university yito ino muri shema municipality ari no mushama district nawe wetarayo ojanjure President ajimanye chabasta baje pour tata kandi be shema University of Science and Technology President ngwija abashomesa bakabyo mu strike yemishara yawo mwena bisiyo amwisiyeho ngwe katine cyaterezeho katine cyakigambe ko yabonamire mwena kitugambira ubushaye icyatubikira LC ones rotugashime mukaguru kwezi ana karuka ya LC one muchwano ka gambira president bateka tego batondere send ako bintu byemana mukaguru cyangwa LC one omucyandiko eki harimo kubahereza industrial park omurukabo division okugarra Select Factory okutungura Kabwere Center ya Kana hamwe nebindi na ruba after in siriki yafundemwe bizuru ndenda musabe president ejo project government is taking off maybe Uganda Development Corporation inga Ministry of Agriculture is taking off ejo reviving aizoberyo abaserikare ko rw'umaka ga president nibija kuragurira abantu habwabusha kandi byo nabera mu cyayi cyakabohe when this time toru kwijaro areyonka konkano ija kuzarware ugende bakucebere barebo ngwiro boyine kandi nembazi bagikwereza kandi bakatugira muna nembazi babatagikwerize nibaza kuri faringa ahirwaro eriyo kubasa kutungaho obujanja gasha kwa Abraham Muganzi hamwe na Mayo kwatwachire